صوت الحق صوت الحق صوت الحق Vandaag na momba ni finoana islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara. isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq, ny finoana islamo sy ny siansa, Sautul Haq, ny lalàna ara-pinoana islamo, Sautul Haq, famakafakana ny koroany masina, Sautul Haq, ireo petsabolana natao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Sautul Haq, ny tantara-piainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. azadino ary Sautul Haq isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mbola mitoetsika niana amin'ny fandaharana makasika ny teny nambarantsika teo misy fiantsaikany amin'ny fanahy, teny mety mampafalifaly atsika, teny mety mampameloko atsika, teny io motive atsika, teny midécourage atsika amin'ny zavatra na amin'ny asa na misy raha atao, teny io manangana tokatrano. Misy teny koa mety mampisaraka, mety manjavana tokatrano. Koa andro manam-pahendrena anankiray, lela io mitovy amin'ny lion, ohatsy azo ny fihezitsika tsara izy io miao atsika, fa ohatsy ndraiky izy nambela atsika nentiny awaniny. Na fantarantsika tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala baka amin'ny Korananazy Al-Quran, tantarany zanak'olombelona nahitavatsika teny misaingam-panahy zay navita nanangana karazany civilisation, ary teny io mety miteraka ady. Isaka fandaharana zay latsika miezaka maka teny anankiray, atsika mijery hoe ino leçon zay azo tsoatsika amin'ny teny, ohatsy misy tsara aminazy ampiaratsika amin'ny fiainatsika. Fa ohatsy ndraiky izy misy ratsy, jevatsika hoe misy lafiny ratsy zany izy, atsika miezaka miataka tsy manao, tsy ampiasaitsika amin'ny fiainatsika. Keniana atsika insha Allah rasitsika ny Allah subhanahu wa ta'ala aka tena anankiray zay fampiasatsika matetika, fampiasatsika amin'ny fiarahamonina misy atsika, fa teny io azo lazaina fa hoe manana maha izy azy. Atsika mijery teny io mavita mamaha ankabetsany problème zay misy atsika amin'ny vanim-potoana iainantsika zao teny anankiray zay andelaitsika ny anteny. Atsika mijery koa teny andelaitsika io koa, mety misy olo mety misy alahelo amitsika, fa atsika koa mampiasa teny io, le alahelo n'olo amitsika io miala amin'ny alalan'ny teny anankiray. Atsika mijery ankabetsany disadisa amin'ny fiarahamonina misy atsika, na amin'ny lalabe zany, na ao an-tokatrano zany, na amin'ny olo-mpivady zany, mety possible baka amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy teka korontana, na amin'ny ray aman-dreny ndraiky zanany, na ny tanora sy olo-dehibe, na le olo chauffeur ndraiky motard miamby lalany, na ny mpianatra ndraiky le olo miasa.
fa ohatsantsika mijery teny zay ndelentsika nianty iovantsika hoe teny manala korontana mampamisy fihavanana tsy ino zo miala tsiny teny fampiasaitsika isanandro miala tsiny na koa hoe zao diso ko ataontsika miteny vazaha izy koa hoe je suis désolé atsika mijery tena mariny teny tsara io teny zay hoe manala alahelo amin'olo fa ohatsy nampiasaitsika teny io za manambaratsika fa hoe atsika mahazo tombony tsara amin'ny teny io iny madikany hoe miala tsiny na hoe zao diso na koa je suis désolé io dikany hoe zao mahefa zao faute zao nao tsy mety za mireconnaître fa hoe zao nanao tsy mety raha nataoko tsy mety na koa hoe za tsy diso fa tiako zany fihavananatsika mbola mitohy tiako relationtsika mbola mitohy manana valeur aminaka le fitambaratsika igny mandray za miteny fa hoe zao diso nefa zao tsy diso fa nefa za miteny zao diso baka atsika tsy misaraka baka anao mbo mankatia zao fo baka za miteny zao diso miala tsiny baka anao tsy meloko aminaka io teny zay hoe miala tsiny zao diso io tenin'olo zay matandraka fo mavita miteny teny zany olo matandraka olo tsy tia isy problème amin'olo izy miteny hoe zao diso fa zavatra mahagaga amin'ny fiarahamonina atsika matetika atsika mahita olo mivolana izy diso ametsika tsiny malaka amitsika mivolana fa hoe tsanony ano zao mandeha mivolana diso anao ty mainy tsy normaly anao zao maneky anao mivolana fa anao diso nefa tsy hainy olo mivolana izy mivolana izy diso igny izy zany tian'le fihavanana mbola mitohy de ka zay tsy olo hoe malemy hoe miteny hoe izy diso fa io olo matandraka fo mavita miteny hoe izy diso nambarandreo manampahaizana fa hoe olo zay milaza izy diso io olo hoe menjika Iova izy zany maneky fa izy Iova amin'ny zavatra anankiray raha ohatsy izy nano diso zany izy zany tsy manino aminazy izy miteny izy diso andraiky tam'vanimpotoany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam navy sahaba maha olombelona atsika baka zany io tsy alany zavatra mampameloko fiarahamonina misy atsika mila mahefa io tsy alany zavatra mampameloko amin'ny fiarahamonina misy atsika le sahaba navy nisy malomalo misy sahaba anankiray ndraiky Bilal ibn Rabah radiyallahu anhum le navy nisy malomalo entre sahaba jusqu'à tany sahaba anankiray perdia mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nanambara Bilal ibn Rabah hoe o Bilal anao zanak'olo joby Bilal izy zanak'olo joby fa io tam Bilal ibn Rabah nahatouché izy terema zany le teny zany nahatouché Bilal ibn Rabah le Bilal ibn Rabah na Qur'ana zany izy nanantony mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah fulani nivolany zaka azy zany ataony zanak'olo joby fa io koa vanimpotoana any atsika jody ino ma problème ko mamany joby malaka amitsika mivolany zay ino ma problème ko mamany joby ino raha zany e mariny fa tsy atsika mety mahatouché olo ni convoqué mpaminany sallallahu alayhi wa sallam sahaba iny baka ao izy nanontany hoe anao mivolany Qur'ana karaha zany tamin'ny Bilal nambara sahaba iny nam ya Rasulallah mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nambara izy hoe inna fika la jahiliya aminao
aminao mbola misy toetsin'olo jahil fa le mampalahelo mampitomana amin'ny vanim-potoana iainantsika zao ty koa tsika naviano kanakaya zegny malaika amintsika na hino ataony za fa zefo za tsy ova tsy mahino zay fa tamindreo sahaba ao diso tsy manino amindreo mipody o maneky miaccepte fa hoe zaho diso namba ny sahaba iny nalainy fifinazy napetsaka tamin'ny tany izy nivolany tamin'ny Bilal ya Bilal zaho tsy miala eto ya Bilal zaho tsy miala eto jusqu'à ta vitinao tao amin'ny fifinaka ya Rasulallah za diso zavatsika sahaba miaccepte izy diso tamindreo sahaba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy manino amindreo satria zany le fitezana namezany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ho miteny hoe zay diso ka koa tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam andraiky avy ny sahaba mipetsapetsaka amin'ny place zany somary place désert fa izy nahazo place misy alokaloko mitaotsika hoe place nisy vodinantsendry zany izy ny alokaloko to le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam navy izy nipetsaka tamin'ny fasinazy fa place tsisy aloko le sahabi nahita izy iny sahabi somary nitekiteky hely izy ka mila mahambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah avy anao mipetsaka anilanaka eto le izy niteky ny sahaba hafa sahaba somary maskiny nipetsaka tamin'ny place hoe nitekeny hely igny le izy fa nipetsaka to le sahaba manakarena zay nipetsaka tanilany to zany nalay lambanazy na olokoloko ny tsy moramora le ampaminany nahita izy nivola tamin'ny sahaba iny mahantony lambanao karaha nahodikodikinao anao zany mavozy fa le masikininao ifindra aminazy sa le haompanarivonao mety hiteraka conséquence aminazy iny koa nanambarany hoe ya Rasulallah zaho diso sahaba zany io mahay miaccepte hoe ho diso ary io milahetsika fa io nisan'ny teny terme anankiray zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala anao miteny anao diso anao mifona mamela io teny zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala Allah miteny ateny Quran fa'afu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lahum fa'afu mamela wasfahu hoe ataova zany mamela iny fa tsy azonao fa za atao hoe zina marefaka marembo takino aminazy iny tsy azonao ony za tamin'ny moaly iny adeka disoa mamela boka diny asa zavatsy moa ve tsy tianareo ne Allah ni mamela nareo deka zany Allah tia olo mamela namany zaho diso io tema tsy fampiasain'olo manambony tena olo manambony tena io tsy tia mampiasa tema hoe zaho diso zany atao fa diso io tsy mampiasa io le anao ne maika amin'ny tomabily tosika mety tomabily namanao anao maika amin'ny tomabily na avy anao miboaka amin'ny tomabily na anao fa tomabily nazy na fodinao mare varavarany de koa mba anao baka hoe anao ma tsisy frigidaire aminao agny anao ma tsisy frigidaire aminao izy mety mahatouché olo igny fa daiky latsika amizay zany hady daiky fa latsika hady hoe zato anao tsisy frigidaire ino fa ny mahaohatsy atsika miteny hoe zaho diso io mahadoso malo le terme hoe mialatsiny zaho diso fa olo manambony tena io tsy tiandreo mampiasa terme io na teny io fa la anao mahita olo mpanambony tena mampiasa zao io ka boaka namihorinazy fo izy misy atadiavina aminao izy mety mivola aminao zany za diso mba natao ke za mafaka ampianao mba karaha zay le izy misy atadiavina aminao fo io izy mireconnaître hoe masary hoe zaho diso olo manambony tena io tsy tiandreo miteny hoe diso zany na koa atsika mijeo manambony tena koa le anao mivolina aminazy za diso io tsy mety amindreo satria alandreo anao miteny anao diso zany tsy tandreo hoe diso fivolaninao tsy mety amindreo io mitady anao miteny hoe zaho diso le terme zaho inenty tena tiandreo mivao eo amin'iny hoe zay ne matandraka
nefa tsy haindreo fa hoe niny olo manambony tena ke dikan'izany mila haintsika fa io olo mampiasa tema izy diso io olo azo lazaina olo matandraka. Atsika am'jay mety possible anao mitonga tomobile am lalana, anao lay anavy am lalana mety dépasse tomobilen'olo hafa, anataonao iny tsy nety, misy amitsika baka izy midépasse tomobile izy ata izy fa faute de kavavanazy ampiakaina alohaloha izy manimbotimbo miteny ratsy. Fa ohatsy ndraiky anao kany zany lasa ataontsika ohatsy anao miteny hoe zaho diso, ata le olo zany izy tsy diso fa izy miteny hoe zaho diso, hitanao fa le olo zay hoe izy nanimbotimbo anao iny zany hitanao fa nino deka izy miteny zany diso ifatranao. Dikan'izany ampiasaitsika zany le tema zaho diso amin'ny fiainatsika. Atsika mampiasa tema zaho diso, io mampakalma olo anilatsika. Atsika mety misy malomalo agny, anao miteny hoe zaho diso, io mampakalma raha jiaby. Mba dinio kely ny anty, raha ohatra olo mpivady, mety vehivavy io namboatra lamban'ny vadiny, mety bouton fotsy amy place. Na koa hoe vehivavy izy nandoky hany kabaka somary masimasiny, bakany izy nino fanampiakatra vava, touché vehivavy. Fa ohatsy ndraiky anao miteny boko hoe tsy magnino ne lamba natao iny, tsy magnino, zany somary neloko fo fa zaho diso amy raha nataoko igny. Zavanao dinia mba dinitsika hely karakory réaction nazy amin'ny fotoana igny. Dinia raha ohatsy olo anankiray izy convoqué ny patron nazy amy asa, patron nazy miteniteny izy jusqu'à ta izy boko hoe izy mahambara patron nazy iny hoe patron raha nataoko iny zaho diso, karakory fandiniatsika zavatra zay. Deka hitanao patron nazy iny ino malemy aminazy. Deka zany ampiasaitsika zany le tema zaho diso zany amin'ny fiainatsika. Izaho ampiasainy le tema zaho diso na mialatsiny zany. Mba dinio rapapa na mama lay atsika miteny amindreo hoe zaho diso papa amy raha nataoko, mba dinia karakory hely fihetsempo-ndreo amy zavatra zay. Io volaniko io koranan'olo, olo matandraka, olo menjika iova, olo izy zany hoe iova, io olo mavita miteny hoe zaho mialatsiny amin'ny zavatra nataoko. Fa fanontaniana mipetsaka hoe ino mahatonga zaho tsy mampiasa terme ao jusk'aniany, na nino za mavozo miteny korana zay amin'olo. Ata za mety possible hoe zany nany fahadisoana na mety be, na koa possible fahadisoana nataoko iny na kely aza, tenena fo hoe zaho diso na mialatsiny. Ampiasay terme zany zaho diso baba amin'ny fotoana jiaby anao nety nila zaho fa zaho tsy tanila anao, zaho diso amin-draha zay. Zaho koa diso baba na mama, taminanao niala donia ty anao nitady hataka, anao zany espoir anao mitady do aminaka, anao fanaty, anao zany anatin'ny kabo eo mitady do, mitady za mangataka anao, nefa jusqu'aniany ty mbola anadinako nangataka. Zaho diso amy zavatra zay. Zaho diso vadiko amin'ny fotoana za nahery taminao, fonaka mahery aminao, lay za mijikitsano anao mitokitokika, anao mikorana, za ndraiky maleny mitandreny korana anao igny. Zaho diso amy zavatra zay. Nefa anao tsisy olo koa tokony mety tantarainao korana anao, tsisy olo koa afaka tantarainao problemenao koa tsy zaho vadinao, zaho diso. Za mahita fa hoe ataoko fa hoe anao iny nino bejiji, nefa tena mariny hoe za tokony mahatsapa fa zaho diso. Na koa zaho diso lay zany ino tiatiako mipetsaka amindreo kamarady koa igny,
tozay mipetraka anilanao. Zaho diso zanako, raha ohatra za tsy nanomenao fotoana, anao mitady zaho mba mandrasa fotoana kely aminao, nefa za somary sarena miasa, tsisy fotoana taraiky nino atin'ny mois anankiray nameko anao. Za diso, mialatsiny za amizay. Mialatsiny za zanako vavy, anao fanahy be, anao fa mitady olo hoe anilanao amin'ny fiainana, olo mba manomenao hoe affection. Fa nefa tena marina, zaho babanao tsy mety tsy nanomenao zavatra zay. Za lasa tsisy sentiment aminao, lasa saiko hoe sentiment anaka aminao. Na koa hoe zaho diso, amin'ny fotoana anao mila mikorana ndraiky zao, na amin'ny fotoana hoe anao mila hoe za manontany anao mahakasika karakory fiainanao, nefa tsara nataoko zavatra zay. Zaho diso kamaradiko, tamin'ny fotoana hoe nitady fanampiana aminaka, nefa eo ndraiky kamo zany ino niala anareo. Zaho diso, mialatsiny. Zaho diso nafisinaka, fanahinaka, tamin'ny fotoana za tsy navita niaro anao, tamin'ny fotoana za tsy navita nampianatra anao, za tsy navita nandehanao amin'ny plasy mety hoe ampianarako anao, amin'ny plasy mamparavavo tomponao Allah subhanahu wa ta'ala. Za tsy navita niaro anao. Zaho diso nafisinaka, tamin'ny fotoana nisy envie, anao nisy filana na nisy désir mety mampameloko Allah subhanahu wa ta'ala, nefa za tokony niezaka niaro anao, za tokony niezaka tsy nanao zavatra zay, nefa za ndraiky nandeha nataoko fô lasa i miteraka anao fidiranao atin'ny afobe. Zaho diso amin'olo jiaby le mety possible nitady zao, tady hoe zaho anampy izy, na mitady hoe korana ndraiky zao, nefa zaho nino, za tsy nanome fotoana tamindreo. Zaho diso finoanaka, anao le nampianatra za toetra tsara, nefa le toetra zay nandesiko tamin'olo sens contraire zay toetra zay nampianarina. Jusqu'à ta olo milefa diny, jusqu'à ta olo milefa le finoana misy zao no antony toetra anaka, nefa finoana io nampianatra zavatra tsara. Zaho diso amin'ny zavatra zay. Zaho diso mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mialatsiny. Tena marina anao nitady zao mba hoe hiaraka hisotro rano amin'ny andro farany amin'ny basainao yaumal qiyama, nefa zaho ndraiky atatantara mombanao ya Rasulallah mbola tsy haiko, jusqu'à tata tsy mavita manahika le toetranao, nefa anao nivolany tamindreo sahaba fa hoe any mbo misy le hoe vahoakanaka, ralahinaka mbo avy baka farany. Zaho diso ya Allah, amle ni'ama jiaby zay nomezanao zao, amin'ny fitiavanao, anao mila mahambara hoe fisianao, fitiavanao zao, namezanao ni'ama maro karazany za, nefa le ni'ama zay namezanao za jiaby tsy nihaiko nankasitrika anao, nandisoko amin'ny zavatra mampameloko anao ya Allah. Zaho diso tanàna zay misy zao. Za isanandra mivolana amin'olo fa hoe je suis fier d'être malagasy. Zane gasy, zane baka Majunga, zane baka amin'ny place Tamatavy, fa nefa za tsara mba nisy hoe développement zay nandesiko tamin'ny tanàna ty. Tsara mba nisy raha nandesiko hoe côté positif, mba misy raha nambelako, mba misy raha nataoko nampandroso izy ty tsisy, nefa za ndraiky nino mangotsatsa hoe za gasy ne, za misiklamba hoe za gasy, nefa tsara mba nisy zavatra nataoko mahaprove hoe za misy raha nandesiko tamin'ny tanàna ty. Ke mahaiza tsika miteny hoe diso amin'ny fiainatsika.
taza mavozo na ino zavatra ataontsika fa io tena anankiray mampamisy fitiavan'olo atsika le teny hoe atsika miteny hoe atsika diso. Miko tantara anankiray tantarany cheikh anankiray izy mitantara somary mampitokiky izy fa mety hitsoatsika leçon anatin'ny zavatra zay. Cheikh izy mitantara fa tamin'ny andron'ny Ramadan andrahalin'ny Ramadan io tamin'ny 2001 na 2002 izay tamin'ny fahafolo faran'ny Ramadan le izy mandasa atiny manome fampianarana tatin'ino tatin'ny plasy fivavahana taony izy olo mitandreny izy eo amin'ny 20 000 na 30 000 personnes zany mitandreny izy. Le fanavy olo ndeha ansoala tawawe tamin'io le soala mandeha telefone olo misony telefone misony nanginy izy tsy nivolana telefone nisony tsy na ino izy jusqu'à ta telefone nisony foto izy na eneloko le izy faneloko izy nangala micro izy nivolana tamin'ny micro hoe tsy mendrika atao mitsanon'ny Allah subhanahu wa ta'ala ne ataontsika ty telefone mantsinitsiny ty tsy mendrika vonianao telefone nao zay nambarana le izy mikorana iny vomeka telefone nisony telefone vomeka nenare volume telefone izy neneloko so anazy jiaby niova izy fa nivolany boko telefone vomeka nisony le telefone nisony izy faneloko tanazy nampideny tatin'ny pochenazy to zahavany hoe telefone nazy kam le misony fantanena mipetsika ohatsy mamy situation tsika karaha zay atsika mivolana amin'olo boko telefone tsika kam le nisony mety misy olo andaky izy marina karaha zay izy mety mivolana amin'olo aby mivolansika telefonen'olo inazy mety misony izy modikodika ambadiky voneny sasany ndraiky koa izy mansara tonkaya tsy reny izy ta izy misona tonkaya tsy reny sasany ndraiky koa izy koatsika koa tamin'ny plasinazy io ty vomeka nitohizy ny fokorana anazy ta tsy nivakiny loha nitohizy ny fokorana anazy tsy tiany izy voabaraka fa ny manampahaizany ty iny zavatra nataony le telefone nazy nisony le izy nampidiky tanazy tatin'ny poche izy tafitokiky izy boko nambany tena marina fa hoe telefone misony manena amtsanondrana nambany tsy dia tsara fa koa atao nambana яг ty tafanea izy nitokiky izy boko izy nivolana fa hoe zao diso mialatsiny amin'ny telefone nakany sonto igny fa izy fa tsampodiko amin'ny manaraka deko olo jiaby tamin'ny plasy nitokiky nanaraka andra manaraka an'iziny olo jiaby namony telefone zava yahotsy tsy nampiasa terme za diso igny mbo hitatsika karakory olo jiaby to moana telefone nazy fa nisony fa izy nampiasa terme hoe zao diso deko olo jiaby zanino deko tafitokiky tsy nisy problème aminazy deko nino olo zany nanaja izy ka yahotsy atsika mitady olo manaja atsika tenena hoe zao diso tsy voatery hoe anao mety possible anao tsy diso volanitsika fa anao zany mitady hoe fihavanana mitady hoe relation mbola mitohy tenena fo hoe zao diso tsika mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala mba ataony maivina amlelatsika hoe miteny zao diso am manaraka koa zany tsika mangala iny le tema fampiasaitsika matetika insha Allah. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviambe musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.